A naša zadarska ekipa jutros je otišla u Primin salon iz njihove bogate ponude. Jutros su odlučili predstaviti nam kuhinje po mjeri i modularne kuhinje. I to predstavit će nam naša kolegica Ana Marušić. Dobro vam jutro iz Zadra. Danas predstavljamo cjelokupni Primin program spavanja. Zbog toga su sa mnom voditeljica dizajn tima Tea Tadej i regionalni voditelj prodaje Danijel Lovrić. Tea, kažite nam, što se obuhvaća Primin program spavanja? Prije svega u naše ime i ime cijele Prime pozdravljamo gledatelje Hrvatske radiotelevizije. U Priminim salonima možete pronaći kuhinje po mjeri, modularne kuhinje, namještaj za blagovone, dječje i dnevne sobe, a posebno je bogat program spavanja. Ovaj program obuhvaća apsolutno sve što je potrebno za oblikovanje savršenog prostora za vaš odmor. Modern dizajn povezali smo s funkcionalnošću i postigli da se svi naši proizvodi, osim kvalitetom i estetikom, istaknu i kreativnim rješenjima. U Primi su tako osmišljeni i proizvedeni programi spavaćih soba u raznim stilovima, dekorima i bojama. Primin program spavanja obuhvaća i veliki izbor madraca i nadmadraca, podnica, jastuka, popluna, štep deka te praktičnih nepromočivih navlaka koji će zaštititi vaše madrace. Kupcu je zaista ponuđen širok izbor među kojem može pronaći upravo ono što mu odgovara. Što nam možete reći o Priminom programu spavaćih soba Cvita? Cvita je naš najnoviji program spavaćih soba te sadrži 24 različita elementa kojima možete opremiti apartmane te kuće za odmor različitih veličina. Dostupni su klizni i ormari sa klasičnim vratima, a nudimo i dodatnu opremu za unutrašnjost ormara uz koje svatko može organizirati svoj ormar kako želi. Organizirani pregledan ormar možete postići takozvanim garderobnim liftovima koji omogućuju laku dostupnost vaših odjevnih predmeta bez obzira na visinu ormara, ladicama, košarama, policama za cipele, vješalicama za hlače ili kravate. Program nudi i različite modele noćnih ormarića i komoda, a kao što sam i spomenula, upotpunjen je svim potrebnim elementima za opremanje apartmana i kuća za odmor svih kategorija, pa tako imamo i mini bar, stalak za kofere, toaletni stolić i zidnu vješalicu. Sami možete odabrati boju korpusa i fronti ormara, a možete birati između čak 9 različitih fronti u iveralu ili medijapanu. U Priminim salonima kupci mogu pronaći i boks krevete. Upravo tako, uz veliki spektar različitih drvenih kreveta nudimo i tapecirane krevete, francuske krevete i vrlo popularne box spring krevete. Nedavno smo svoju kolekciju obogatili i tim takvim krevetima koji su izuzetno atraktivnog izgleda te pružaju vrhunsku udobnost spavanja. Ovaj tip kreveta je izuzetno čvrst i stabilan zahvaljujući postolju od masivnog drva u koje je ugrađen bonela jezgra te je na njega položen i izuzetno udoban madrac. Svi kreveti dolaze u više dimenzija, a presvučeni su u razne boje tkanina i eko koža. Doznaćemo nešto više i o madracima. U Primi, kakve sve madrace nudite kupcima? Pa svi madraci koje možete naći u Prima salonima su iz naše vlastite proizvodnje. Dakle, naši prodajni savjetnici u bilo kojem od 55 salona diljem Hrvatske možete se posavjetovati s njima da vaše navike spavanja uskladite s najboljom kombinacijom kreveta, madraca i odgovarajućih podnica. Voljeli bi predstaviti naše najnovije madrace od džepičaste jezgre, Sirius Flamingo i Silki. Ovo su iznimno visoki madraci s džepičastom jezgrom, ojačane čvrstoće koje odlično podupiru tijelo i pružaju posebnu ugodnost spavanja. I navlake na oba madraca također su izrađene od izuzetno kvalitetnih materijala koji dodatno naglašavaju njihovu udobnost. Koje su trenutno važeće ponude iz programa spavanja u Prima salonima? Posebno atraktivna ponuda je komplet setova za spavanje, znači koji uključuju krevet, madrac i podnice i koji su dostupni uz uštedu do 50% i te uz vrlo brzu isporuku. Program spavaćih soba Cvita na popustu je od 30% do 15. kolovoza više primjenih madraca s džepičastom jezgrom dostupno je uz uštede od 40% i ukoliko vam je potreban još dodatan ležaj za spavanje, tu su naši ležajevi Napoleon i Drezen u koji su na uštedi do 25%. U nekim od vaših salona ovaj se vikend slavi. Tako je, od 19. do 21. srpnja, odnosno od četvrtka do subote u našim salonima u Ogulinu, Velikoj Gorici, Zaboku i Daruvaru. Sav Primin asortiman na popustu je do 30%, uz još neke povoljne artikle koji su dodatno sniženi. Posebno je volim naglasiti da sav namještaj možete kupiti do 24 rate beskamatno i pozivamo sve kupce da posjete naše salone također i u subotu kada Prima časti ručkom sve kupce.
Drage gledateljice i gledatelji, ostaje nam samo podsjetiti vas, iskoristite i vi posebne ponude u Priminim salonima. Pozdrav iz Zadra. Ovaj poziv na ručak mi se sviđa, moram ti priznati. Rekli smo kuhinje, a zapravo su spavaće sobe. I kreveti. Nije dobro. To svi smo pomislili da bi mogli još pokoju minutu si odspavati, ali treba se ustati, evo skoro će i 8 sati.